auto ne stiže. Sad, djeco, vičite. Zastava Mikova kao sunnica jedna malo duža. Ovaj konop izdrži. Malo bi mu teže bilo. I još jedan veliki pljesak za Volta Gabrčeka. I naši članovi Puhačkog orkestra Josipa Kašmana iz Malog Lošinja. Gospođa Milena Šijan, alpinistica. Drage Lošinjanke, dragi Lošinjani, dobro vam večer i dobrodošli na prvu festivalsku večer i to jubilarnog izdanja Festivala Melodije Istre i Kvarnera. Festival Melodije Istre i Kvarnera ove godine slavi Zlatni pir sa svojom vjernom publikom, a kada su pred 50 godina stupili u taj brak, zakleli su se na vječnu ljubav i 3 svetosti. Istarsku ljestvicu, izričaj govornog područja Istre i Kvarnera, te tematiku koja prati život stanovnika ovoga podneblja. Uz sve to, Miki je bio i ostao jedini putujući hrvatski festival. A u ime cijele te naše velike i glasne karavane, najbolje možda da vas na početku pozdravi i direktor festivala. Molim vas da pljeskom pozdravite gospodina Andreja Bašu. U ime domaćina na pozornici će nam se pridružiti i dogradonačelnica grada Maloga Lošinja, gospođa Ana Kučić. Za vas koji ste možda turisti, koji ste to došli na Lošinj, nekoliko riječi naravno o prekrasnoj fabuli, prekrasne priče koje je vezano za ovaj krokant. No dok direktor festivala odrađuje taj svečani čin, kazat ćemo naravno par detalja o samom krokantu. Pa evo, imali smo čast iza pozornice upoznati vlasnicu vrijednih ruku koja je cijeli jedan dan utrošila, ili bolje reći uložila, za izgraditi ovaj simbol vjernosti i zajedništva. Naime, na vašem prekrasnom otoku živi jedna obitelj Saganić koja jedina izrađuje tradicionalni lošinski krokant. Ana Maria mi ga dito che se mette solo le mandorle e zucchero, niente altro. Tek toliko da sam ja naučio nešto o samom receptu. A sada, direktore, da vidimo tu vašu snagu i kako ćemo krenuti u novih 50 godina Mika. Sad ćemo vidjeti kako će to zdorati. Bravo! Svaka čast, direktore, svaka čast. Pa sad se vi zamjerite našem direktoru. Dragi gledatelji Hrvatske radiotelevizije, srdačan pozdrav iz prekrasnog Malog Lošinja koji je dobio tu čast da bude domaćin prve jubilarne večeri ovogodišnjeg Mika.